dijutkeun ku ulama ada pina yang berhakun dijut kalendung ulama kadang nyankan bije urang bai lebeung asai mula bai lebeung asai mula pane ulu buntung bangun kalungan di langga pane akai urang handi jekun ku ulama ada pina yang berhakun dijut kalendung ulama kadang nyankan bije urang bai lebeung asai mula bai lebeung asai mula dengar hai bang lan peringat belehentad ngan ulama ku ulama nujud upan baalamat kena culaka kehabanyo judhan neman saboh saat nepretema wate tubuh kasukaon han selamat iman lam dada pale ulu bentung bangun kalungan di langga pale akai urang handi judkeun ku ulama ada pina yang berhakun dijun kalungan ulama kadang nyankan bije urang bai lebeung asai mula bai lebeung asai mula akhir masa kiamat la umat puji ulama lam hadis nabi nu ingat la alamat Tuhan bibala yang kufun nabi peringat gadah berkat bausaha tamitana rata tempat dan berkat atekana pale ulu bentung kamu kalungan di langga pale akai urang handi jekun ku ulama ada pina yang berhakun dijun kalendung ulama kadang nyankan bije urang bai lebeung asai mula bai lebeung asai mula yang kedua neperingat yang zalim tan jauh marah kerakyat hanaji ingat juatan misi bansinga yang kelebar ladayatan oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadat dapat juta iman dan tabah paling ulu bentung bangun kalungan di langga paling
keun dijieun kalung dum ulama kada